Totoka pakawati na sere go singa damu abanua e na nonroa biuta bata kapolana sere e rona turango 7 e rokondua ke te vita na lawa anda babi ni bina katiko na talendi
ni bola sere rong binakandina na sere ni banua bakaturanga matuato bakambula sarchukani bekemuni na bekane na bongi binakani kwa uchingona diwa ena rosa bul corona miniti na ngona mebiti kero bakabili binakati ko yani na marama rua na kabinakani kwa na nomni tomani kero talemai ni sige wotinga ngona vital no ke buni wai bolong gereti kero kero bo sechuka yani na kana tao bakalilai na no mona liba o tako vuni wai bola kervi busoti kino ko nya ber mai na non sema mai ya sama ni member talanga ne romi vital no ke na no gitoka ne lo sena tunre uia oni teman kero talmai ni ko ambelete ni tiko talanga na non etala no na marama bulan to kai bulan sureti ena ka bina ni ko ka kero babi ni bina ka tukine ni oni selemena no muni ngauna ena bongi ni komuni mendambe bat ke kerau kamai rong etala no ena buku ni ulu tanga ni buli na ulu tanga ni sesanga kena ulu tanga ni nonta be bakalong kanga taki ba kawete oke na bongi ni kuasa o chungo na tin kandu ena rosa buka tola miniti ena bongi ni singa bakarawa ingo Hawaii kito se singa bakarawa tiko au klame video ni sa singa tambu tiko ena ngona sarangango waktu lo sa tiko na benjal ni abu tambu ken sara ena tin kama na be sana mai biti waktu lo sa tiko na puno baturanga o maduata ena kena mitomani tiko na nonta vitala no ena lomo ni bulong gona bula inunga leilai na bula o Desemba. I mena sana baka bula sarango na nonta marama bula gitu kai mio sam bula sia nogo marama lo sena tunreo. Isa bula sia bunuai bula sia. Oyo musa na matala tini raman da. Do no saranga. Ya. Mado sauti mabosa biro mau tamaku wa pisolo metunreu o ilani ba libuna masawa sio tatana bongiena yo onde bartin birunga ni na apa tanga mawasea mbaletana itu na nuku oro mai salibu oso ya buso bunibutu wasui Dakova moala lau o salibu oso tio bena ene non rua na tino na mua na ya sano madoata ya o na tinaku mai moala na mai Dakova dau non rovisu so tamaku titinaku malati una no kumbula and first time to take my footsteps was in RKS na buno musudo mai ina susumia wo na san vetinako na ya bini wo na bongi wo di ambula malombula be vira vasu me Dakova bina ya buso keteloma matanggalio nombondua malo baklewa susu batkena bingarabi enalo manito matuwal wali uda tionga na susu ma baidurbi au mena mateni waswasi na kumbula most of my primary life na kumbula ba kitibuli ni primary mana susunya wa internet na kikisi sa secondary nda kaila mo ndo mai ando to mai banua le ando to mai ruan na do nanu kuwasa ba anruan rua amba ume kai tomi tio ni usama tu tio mai so o eu o makasoti nindo ba ume ndo wa ilatu nanuku tutu se nanuku itabi na andu karabi membaleta ni tumbula ina oro manisnda yakiti ndauro ndala atungan sala ina oro yo sama tu tio mai sakai ilana ambaletin ruan salibu oso ruan anu kisiwale it's a very small island makani me la umbaya mo sala da iundu kai sotabin ruan aveo mia boy yo na baalibu na au mabuli na maere na bulo ba matubal na communal living let's say na atau on tatabo inta tatabo ba matubal
O naku susu oia wela rua sartianga naku susu me moala san vitinaku me takova wate ina sana rua. Iya. Isa totok. Iya. Vatap mata nomu vuli na nomu sabtu kuna maya wandonya Iya. nomu sacuk miarkies na non sa lesikina na turanga tamamuni na marama tinamuni marama nasi na vitala no sabtu kuna otia nomu ni tumbu turang. Wasia mata mai na vi pon mata mata ni abuliki. Oia mavuli na matai ni naku wasas ni vuli na primary school may view to primary. Along ngata na naku vuli oia oia mambasa na watu ni like the last set of colonial teachers ra lau may na vuli ni nangon koloni. So na nema mi vuli ma paalivo na ena ma base may vina non ra vuli na salau may mando ay valangi. Okay, like secondary school arise and do tiona nito kas ni wuli mara masaranga may England ma Mrs. Frost. So mami we were blessed and we were privileged me mami wa wuli na non ravosa na non rato na ngona imanda. Oya ma wuli bebe uto wa alebu saranga na ku leoni kalasi rasada ada tuya mami sa form tin to sana network yo otiano sa kay rito i subagrama no kulay wuli subagrama aray de yamba ay duanga na matengan yamba ay to sales yo tay lambasa mali commissioner nothing nangaw nam otata ma tio may RKS aray makas ni wuli tio ay RKS ma APT RKS Bali na tundu vital na tayo na balata na ni mami nito start wa vitavini o wa vitavini o te chop yung tarabiao do atay ni RKS we emphasize RKS balata ni Vanua we started walking na ambaray we learned a few things from there but we moved on to secondary school secondary school subagrama o yo Dr. T na ilando anda pabuli dimbayay mi orni buli menda sa sette ina tu nanda careers ilana anda siata menda va o yo makani baray au mandona dono ko kasni bul sa kay ngaya Mrs. Tikoro Mrs. Tikoro manuko English teacher English wa manuko subject well mando I used to thrive on English baleto matio na kasnibulin ba Mrs. Tikoro makaindo bimbongin ni when she has classes do la mo ando kan to wala be mami okay nomten mo bosa mandalosena mo ba madaltina nada bana da ondi da oyo kaindo ba madalatina matay ni masakay stato mandi kasnibulin baleto ni man kasnibuli todo na ko o indra na tadi tamaku endra ondro to na tumbuku na ani wuli me na oron ambare rto ma patubin rto ma involve ali busaranga makai oyo masana no mukas ni wuli o tiana okay law men form 3 form 4 bisa wir no kario mande o visa o mande so tiasar mas ambare tiana no kutu-kutu okay basam tay na kanironi anda na lawi tereni na ambaray mukay sotia sa makasar nga. Patala ati na nga una sa okay, oyo mo nasi balat ni nasi tinako. Ona retired midwife. O tiana sa makasar nga. Oyo olay lang basa. Nanito olay lang basa. Mali commissioner na sa matamako. Okay, ba ila may aray na isya maniwiwa ani. Indra makani ilay indra mau mai ilay aray ni tio na siam ni bewe ani mekai mbau me bakaka ta me guni wutu me nandongo na bewe ani i dirmandave bewe ani nanduri in se ula na siam ni bewe ani la saray undu yo na nito matubu wale o tata memba umenra o iya na lain no generation o tata mbo me akiti sarai oyo kayo inangane ku to aku the same age pati tamaku
ela oyo makai mbau meu small sister ba arai tio okay ndo very curious se da bambe mamba arai ina na kaindo tal na tine te oi na siama ba andra la sarai undu in renangani tamako ndra ba awati sarai we na tu undu memba arai na sala tinemba yo sante ilatio na da bamba arai ina o tiana came out of high school maksaranin dewe yaw na da bonde da ava yo o tata na a lewendo emphasize tena tendo to wala tendo ba o keta te wito na wuli na e yang we inda da sama kani rawati ndo na bon women na or na la ina or mendali te na ambarai na wuli ron yandi inda tu me na bon wanda ndila ina no kututu bironga tamai tata inda na kai na inda na ilai inda na rawata na yo si atana ambarai mo na wuli o no kututu o ia makava ando ninda utio ba malua e aba vala tunga me ava serangan na nona vole ni nona leka se ve baba wabu i vole nga se wuti do tonga tala atu ve dena tala no kaindo va o kiti mami na wa na me mami sasanga e sama kani rawi vanua sana rawa menda ava na vuli do mbara iti na posa oyo maoti o sala o mai venra to na me da IT ba racer na to sino puli sengo na imanta si tio na FNTC au ma la USP rai ma ba o tienen dono ka ni certificate ni journalism o da journalism ko da IT ka makangani de ko de nguna lo kwe makangani de na andi da ava sakai nona da o tata mendania o vena ve vanu arau in new da me wuli da yo na tosa na sasanga la tunga o kaya ba itini tin adio rosanga bulu ena eu sa te uza sa da ba kikisia us ding internship sona banua iyo clerical officer temporary clerical officer ma temporary receptionist sartu don opportunity makainta tandolo me via na 1998 meu lei research assistant when return na National Archives of Fiji National Archives o maksartungan yung ilando na I never knew about the archives. I used to like hear stuff. Makabando yung ila sila ba nanon rato da nan rato role on rato. O salaw ino sa kailira na da. Sa kay malila na loko. Meu da na matakali. Yun ako background ni journalism na wuli na ni o malay yang sarabi na ko da research. Niyo sa kon na research window mendo mai membaleta na tubu ni nona matubu vale se o de maliulu nya wusa na yamba ia eu na keleira na archival records no kai vola membo mo vola dan eni talanoa no ku reply vide na tu na na request membo usar ngau volati on na tubu like a timeline na timeline. O sa na o tiyan sa resra sa kay build up ina nanoku. Oy na this is history. La nanoku si ata ila. O sa this re okay. This is it. O sa nga na. Yo opportunities ni buli ma very limited VT. So ndole na basic training la line do that in archives. Yo baleta ni mama kani solely like memamba me saumi but it was ndongana like an internship makailan an opportunity me lay that na Daily Post ma apply okay lay that na Daily Post me na end of 98 me na 2001 that arai it was a features writer o tiana makaindo feeling when report and reporters and news or the sports nangon ni sports arai manoku yo makarabin roto mamba umesa noku ti onroto na timini na itasiri
nakakani no kundau na no kutalita ina no kuda arai kai develop ina no ku bola wate ina no ku be ilai au saya da sarewa ni mala kai makani ba awati kai ba alibu na ngau nan rando si ate mela o na single staff au kai ada sarewa ni mala ya da sare da men rando sa kai stati rai na ni mami be ilai do tingayan di sumbu mai sone eku talo main dai na matani office na rumen tasir ro inra na biwe ani do na alibu be inra meni tasir na biwe ani kai ilai inda me ava ba maya eu su tabin re tau ni bulu binakalo do ba right ni ando o sa buli da sa nanu kundau bola sa start me arai na sa tibu me arai so makai soli maybe o na do makai kirte ni maybe ni ma tio na vacancy mai na National Archives yo sa tio na ku si ata meu lesubiru arai okay la o apply o rawata ero start wat seranga wat ina no ku form director ni National Archives o opeta ero start wat seranga na same day mena 2002 in the National Archives of Fiji yo oya uma no ku job dia na Daily Post rayo mambasa na ku ni 2000 ali una experience may na ku ni 2000 ayalo kakata ini inda mautiana usakai lai da National Archives of Fiji kai tio na training rasando la mai da training otiana oyo kai ba something na oyo na si ata meu toso mendo na amo dava kai la men opportunity meu assistant information officer venro na Department of Energy arai olay ola ina na 2010 to 2012 2014 was an enjoyable experience. I buli dia usang ay ali na i-arrive nga yun nga no tiyo na Department of Energy o ya wating au tarot tiyo any vacancy ndo na ati o men archives o wi tarot tiyo nga aray o ma sasanga mo abo about tiyo so no ko ani studies si mo da tiyo ko diploma in IT about tiyo may na Department of Energy o tiyo na sakay soli may kirma yo peta do na singa and do na vacancy sa iya may apply ta ina if I'm interested yo nailok ko na no ku si ata may leswir na archives sambo kakasar na baleta ni sa ilana yang ni ta ay aray intan daw ba alibu nangon daw makatuni ilana yang ni menda ilana nonda yabu na bunonda dalaw may ina sa tabolo tiyo na buliway paula na baleta nonda wasa ulaw may na archive so kami wili ba alibu na ibola tu aray men baleta na wasa ba aviti menda ila what is to be proud to take ownership baleta na nonda no balik si Inda. O sa kay apply ben roto na archives. Apply kauleso. Yo nanguna ya se makatiin nindo na no ku base. Memba umena na no ku wuli. 2017 Dr. Taris yo makay mondo no ku role ben archives mondo waketi so na training. Memba leta na ani archives, National Archives. O mami na ni mami wuli to do orang na may balani. Okay, lo sa Hong Kong. O sa sangat ay nanukulay Hong Kong, o maradan do ng studies si aray, do na ani archival studies, do na ko graduate certificate, o kalidawa yung Hong Kong. Onde ba uketi inda na interested kay sa sangat si oy. On the limitations yung baliti inda nga so nung on the mindset needs to change maybe so tayo na natutunan mo ba ananan mo ilat yun na ataw do arawa sama kay sa araw o sa sang tayo na tiyo na no ku laibuli
na ena kakai wuni wai au sa sau marano ko bondo se makamandangan ni soliveo na bebando no may bulda ada yo baleta ni usan siata meu to soya mo to mana no kubuli yo unde to mana no kubuli me baleta na ada ina archives ilani sa bil sa budina te me remba una no passion for the work okay lao au alonga tanio tian sa support tanio mayo nanuku department National Archives there was support manreto ando nu ya nanuku lao alonga tani au saya di Hong Kong au sa leitu na airport di Hong Kong okay ayo au saya mai tini na ya wana nanuku bua sa sombo au sombo arai ayo na traveling overseas ando la nga batay tamaku meu lao eve I was a mature woman okay lao tu au sando ti na lubeku by that time o sa nanuku dorobo kitangani kisia masika yamba iva nanuku lao kay matay ni ngona mondania eve tu may vale okay lao arai and overwhelming o saya de Hong Kong o da meu leibuli i o kale ara o kale sota vindo na turangan ni Hong Kong o Dr. Cho okay ilai muri ni nona makai ba madala teniao nona ba madala biao nano kumboso my former boss was the man who helped establish the National Archives of Fiji. So, and bali aray sa tuwa ni raw tumay nanoku lao nanoku na ambalitiaw. I felt at home. O sa na ato do mata mo yabeyaw mbao nga me sa flow. Naku bueyaw na anibuli na ambaray me adab serangan ko leira de sona non to da ana anga mada atu may tio na National Archives mati obirang amen na Public Records Office may Hong Kong. Nakubuli na ani style ni na referencing dando ilam dando reference din na so non to the subject files na ambaray to watas nga na mabati mi Hong Kong o timeno kubuli aray nayalo ninde buli sa I was on fire. I wanted to go back to school. I was something na tiyo okay. Na todo na tatamina archives na sa may manda to levi dengan to sa graduates may including na ano ko former director of Petan Raibuli may baleta na ani archives so yo brang auro ni sa apa auro wirungan ni baray no auro ni do wirungan ano ko activity sendo na no ko diploma sendo na ame baleta na national na dadabe na archives o sa lawaray 2018 no Sara nila may na opportunity na ani Australia Awards. O sa asam tinatyo o yung beo na ava na no application. Baleta ni ilan na level ni buli andu sarva lewe. I gave it a go. Au sa no to bolo tanga na no ko yo sa apply ba lima na alima ni no ko application na ray na labuli i Australia over the years no ko alima ni opportunity ma present itself na sing aray na au sa tarasa nga au sa iyo turanga au sa na apply tayo na labuli Australia ataw do na kaya do ya after this na kay nomo yo saranga Kembali no mo apply liu ya rasya kan dibantu nui mai. Wow. Sandina. Iya. O elio to volatio na limitations en baleti indanga Dina. Keep trying iyo. Keep trying. Kembali sa masya ka mai matai karua katolu kaba kalimo to voletan sangay raw. 2018 no sa kay raw. Seren dono buli levo weekend iya dono tamani buli levo kenda songo sa to songo mana mati katung banan dono ngona sa dialo line the saka sana siang dengan di chongo sa ko matanga yang gondo ne bari tek bina ko ta kabongo o to boletu nga bina na ko vale lo
Anjir, sangkai kenapa nemu sangkai bita nemu ibol. O salah inta tali salah mena email ni usa mula me usa interview. Na interview baungan ku interview ni uwa ngambuna da na ba asam te ina na da baso ti me na tovola me baleta na no ku dela o mule buli ela yo osava asan yo sa na do bat na ba inimbula ya o eu meu sanga serang apa kaka meu rawat indo na o sa kay set na men meu na rawat by the time I'm 45 mo sa men ko meu rawat no masters and to continue so eu siti ang awisin na range ni no kunde huli meu iya eu berang ano ko na ani o on the part na ama tabolot with them aray na education na makani limited to just in your 20s na buli ayon dona nuku dona ngani ko ti may chonin roni masi may Canberra iya na buli sa over 50s ela ti nga na buli bito patati on na masters na postgraduate iya lati o tinatapol may iya la wayo sando birno ko askayo ti la like that saran rarawat may baray o inte bro anda we can do it iyo o sa apply sa interview aray o kay tiyo na panel makani rawa na o kay indo na ambalet yaw inda sa ilatungan na daba our capabilities o yun do mani siyang ay forgetful okay develop tin ando na ambalet o tinapon daw bola ando na notebook o tatabiro nga da kind ba na notebook ya esa so ataw do opolay o sa kay every time asam tin na au bola iyo salaw libuli kasi tarong maybe ang baleta na nomo na tapos si ata yo kay tawala binro to meu da nung postgraduate diploma. Okay, na ani digital information management archives. Kasi solubyo na opportunity intasal ni sala may was successful. Ila oti mandangan santo mandana na matatangin sa rawat tundo na hurdle level na makatini rawat may baali manano ko application na ali masakay through iyo sakay ilayo onraru na matua na lotu emphasis on church on serving the Lord and pa aliyo na alo na bita na ataw do na daw da abay iyo na yo ilati nga up until today na ataw do raw yan balatanga na support base on daw tiyo binubina asar ni Sarawa kausala unta naman na lubeko binubina tayo na buhay naro na matuan naro mbole amin ro karabo na lubeko nangaw na ninopulay buli salaw li daban kubuli shocking na laiti aray wato indandala oti may na archives so ataw do a manual kaya aray and everything is digital it's online so doon nangaw ng palawo are you working on PC mo kaya laiti aray kaya rado to ni Mac yeah sao nga na one thing in don in don IVT na in don ay nataw resilience dan daw bata taro libo na okay buli don buli daw yaw o sa buli daw ba buli daw ina meon daw taro daw wali mo na soko na tapos sa ito imam daw bimbilin lo taro nga man daw iko baray baleta sarangan na culture of silence undo si ate tio meon daw ambimbi ba na kitsikikis yo na tambangon na culture of silence na akaka na nanda tawanimbul na baaviti mendan daw nga luto nga mendan daw tio nga da kay wasar tio okay esa kaya do menu ko opportunity aw na kay ine na o nasasanga nga membaleti membaleta nga no musasanga na makanindan daw da ako iyo so yo sa okay set o sa okay level no kutaro taroy sa sosanga na kasniwuli na nukutaro
So na singa do me mami me ba Bolivia we so na baleta na online applications na creation ni database na ambare na malay bulida baleta ni digital information management sa lao mi na baisawat na okay lao may renew tayo na ko visa new tio may aray why makay solivyo na opportunity me ulay attach when rato na Australian Museum Olive Buesartio as a collections assistant when a Pacific Collections matoi may venrato na Australian Museum to main Australian Museum in a city betok kailangan may aray radal mea ando na so the Pacific Collection may salti aray okay part of the team mami transfer tayo na tiyo all of those the collection appreciate tayo na sarangan non the artifacts nanon da yaw in the na itaw na end nam duin the tilo mandono sa kay tiyo ombayaw in na Polynesia kay tiyo ombayaw in na may Melanesia kay tiyo eto volvio no pomboso marami ni New Zealand very the thing about Fijian artifacts it's respectable very it's just makani lebu na ena design na soti makani too bright it's very you can tell the contrast between the two Polynesia but okay so na history AVT se makasaran indo eraw nito wala ni ilataw do Sakay aray part of nanoku atay na tiyo na baleta na archives. Sakay appreciate tayo na tiyo nandito kay Tavalovio. Your experience is really good. Na ataw daw mabuli na may aray, may mandaw daw abot yung may everyday work. Okay, lay apply tayo na at the Australian Museum. To sa Asia sa ratio, to sa birang na buli. Okay, les maybe ti may sanga may matubuli may ula maybe ti may apply tayo na biro na no visa meron ni continue okay la may wala kay COVID kaya na COVID okay babin rito na Australian government ni batara may toma na no kubuli while in Fiji I completed my studies na okosita na ba isawoti graduated with my postgraduate diploma in digital information management. Sema kanioti aray na nukubuli ay sa sanga wirutio membaleta na nuku meron ni rawat biro ngayon doon na nuku na masters in na kani archives iyo aray na nuku aniwuli binuay sa totoo kasaranga maruta ka bakalibo na numuto ko na maya na culture of silence sa dulo meto sa ngona me bisaw ni sa ngolen bay balani bisa kunilebo ng tangalu melebo ng tataro na libungan ng tataro na maruti kenda ng kasnibuli so irna non ra iliu ni programo en dalebay tebikina dira na kila nilebo ng tataro en binakate met kila elevo na ka. Mga marutak saranga no mugele nakataka no Australian Museum. Totoo kasaranga ako tin sa naraw na no experience mi ka ni ulak may biti sa raw ni museum bako ko na isya man ibioka ni National Archives but kana Fiji Museum. Dio kita to biba ka biba ka chiku na bioka ni la paper records o archival documents na museum na artifacts totoo kasaranga chikundo no mituba mo na reida me baka modo ko na takana biokani viti matanga na Fiji Museum at kana National Archives lawan mo na numa na ulutanga oya buniway na do na networking do
Nangaw naman da ngaya, archives bate na museum, daw aliw na research baleta na daw solo may imam na ni request for historical records. Sama ka ni Tio ito na sunong na nayambain daw si Atimay. We tap into the museum archives when roto na non roto sa Tio na we ani aray. So na non roto request wiro nga. So nung na lausar nga mo direct the museum. Bula si Mr. Nemani daw la mo do na ano kulay buli aray o very encouraging o ando aliw no bos ba elo kaka membaleta na la ibuli baleta ni nangaw naman da ngaya females in this field makasoti ni ba aliw menra to na an history though menra la oba na matakali ambaya mabitala no mada atiwati alumita na mada sauti birunga encourage ta initi oyen ala I dawa sona studies baren an anthropology along that field na including the archives balata ni nanito na profession niya I would say in a specialized field and it's a unique profession. Yung sa awit meno ko bulia na sa ilat yung may na transfer of information na may analog stages na at sa tinong niya buli na may aray na may sa transfer to digital. O in the todo we work nanta sa dati na platforms todo o yan na on online platforms digitization is the next thing do nga na daw leka tiyo nangumaya baleta na ani funding na erwebu baleta na with and the siata mendala aray mendasale go into digitization metiyo na base no in menrabuli menrasabuli raw so lebu na atio menrabuli da raw men na enada menrakay may daawa na enada niyo tawala tiyo na mami da avata na museum but kina archives do na ara may in Australia na GLAM galleries, libraries, archives and museums rada avata na ato do na introduce ta in to one particular area of work and kind do tiyo na groups na grupya men kind do wasya na aya mamabuli dai meda birunga be muto mena library meda be. So when you go there, you can see the connection in the libraries, galleries, archives, and museum. Toto watrabe in archives, but in a museum, you have programs like Friends of the Museum. Ito na archives. We can build on Friends of the Archives. And through na matakali networking ba aray sa kay raw ina so na ambawen ilamenda avata na networking iyo dapat ang baleta it's for a common goal ila me maroroy ina nanon day tu na inda na ito o inda na IVT na vanuan da yabu may ina iyo. Bottom line is that we retain our history and that we maintain it. Daw ba alebon ron daw lao na archive daw may taronga na ambaleta na oyo marongo da may do na bunuan yo kito malako may ka kito machiko may ka ngela ko nung gutu kay ngele waka watch kito sa mani bolay tu makani bolay in black and white we won't have it na makani tiyo na archives ila oyo Dona una encourage tayo na sarang emphasize especially ni uwa sarang when daw sarang men daw rongo da nanon ratala no na matua raw nindo be muto na le ni no matakali se daw me document me bola na ando wasyo in na matua okay so le me maro na archives yan aro ni 100 years from now around ni muto over may ndo na kay may rada documented history alaw nga tayo indra na India ni wali mo na atu membaliti indra ravolay lebu na documentation baleta na non history non rayado may viti o inda na ay viti o inda na ito okay amaka ni wali usara me like we would want
Angela. Ireda na bakanan rala ko menang girimiti ni chiko ertona ken record do boleh itu na nonra Iyo, yan na serna. nonra poto may benawanga boleh to mikin na edanra ede nonra tumbu-tumbu beka siso na edanra dinanga dina saranga o bandin dina takang gorlo biba yo layal ganga tek bikin na ituki kesa talang no chiko do gase na koro me boleh sara Taipatake ke chiko sono mone na kore sarabuli o timai e FNU se ronir chiko na computer taipatake kau indona na ilabalabi ke mundo totoka saranga. Iyo. Oh, me ando ba libro ando may taro sa pamatalati na ba indra makan ni mabolay na makan ni tio na archives do iyo yan dorsala o binabuna no kuda ano ko ta iya oyo nanuku na mena section na yun na tio ina ito nanito dasra nanito karabin na ni Vanua memang may rada tio nanonra itu maawa makanimbaw nonra na may na ito kefes beruto na anibol ni Kambula anduin na mga nito ayan na documented history ba menra ma lulu ni abusa lulu ni matakali ng University ring Vanua so na publications ba TV so na ilabi TV ito embaleta na nanda bosa so na ibol membaleti ni tasiri ng ono sa Raymanda ilan nandra o menra iwalangi nandra na mandalin na may settle na settlers ona matakali wala baray na hill tribes of Fiji those so na matakali wala ito nga na archival records na tutu maawa those na documented ones do nrandaw la umendra may tarongan na ando tiwi na archives hondo wa magalatain na o inda da ilate nga nangonit koloni ti over nga na archival records nangona ni Zakumbaw ila administration ni Zakumbaw iyo nangon ni matintung ni Zakumbaw ara bro ati nanra ani lutuisele na ani bola ni papitaiso ba amaw so na matakali ang baray ati over na archives although na ibola iya ngayon so na bali mo nga na academics nga do da research na kayo la may yon na library ati o me nangonem se amuriti na COVID restrictions ati o yon na ngayon sa nalaweti na sa natusoy na restrictions aray sana raw na may wili na kaib se bauza tu na lawa ibiti na ataw do tamba ibiti ati na archives may namatay ni Fiji Times na 1869 may do may na pepa ni uwa iyo arayo yung to do na pepa to do sa nga Fiji Sun imanda aray na Daily Post na walang ngauna tiyo to do na archives bao nga na museum ano mo to wala tiyo yan ibuniway artifacts o ito paper records iya kanitsikwe iyo sarang siya maberto na tamda kita ko imbekir to na tamda ka ningel ni sordo tarongan na nonrangele roni chiko talngan to ni siya meka iya okay mamadalaman din to la may endo may tumba kay nangunaya mami ito sa the comment na request mendo la may na ni Weibo via email online around birong dio nito Facebook account around ni inday may na messenger na au si ata so tio na messenger tio na email me komi ina na nomuto na membaleta na babo na mo history nindo sala may katarong mayo nung tu kay maika at tio na ibola Native Lands Commission report kalira di aray na di malulu ni matakali esakto polo yaw malulu ni matakali na bakingo la usar leira da may aray sa kay tio na so na references ya
Daw ndale subir to na vitarin wanua. Yo sondo may taro membaleta na tubo ni nomu awa. Do kay irewi indra la umay yandia may na nomu ibolo iti na nomu awa vendo to na vitarin wanua. Na matay niya da o iti ida do tio nando na yambai. So do tinikawalu bitsa vulkalima 1800s namatay niya ba yaray to kendo rada tio vena nito births, deaths, and marriages BDM na records. Tebu na balat ni Nicolo ni kay start na tebu na 1875 na o na balat na registration of births iya nondro na yo inda na ito okay inda ro ni Rayda na nondro to ibola na nondro to itu umaro to na Methodist Church of Fiji. Yo na nito daday na archives ito makani bulia endo na record na maro ito tutu maawa atau do creation stage ada amay tumba na nondro to ndo loba endo na file na ambaray sa kay Solomon archives na ndo to voliti we are just custodians to maro wala nga na tutu ere membaleta na maranyorada na ambare na lesubir wendo to na Methodist Church wendo to na lotu mo to isile wa ando nui me aray na kay solwi them sana kay raday aray na nomu yamba ini na yamba masudu ina nomu tutu wa abida before 1875 si naangasan na lang aray na Methodist Church records na kay radi ina na bola ni Papitaiso wa amaw. Ila baleta ni arendo 1860s 1850s 60s iyo. Sa iyo nga madalta ini man sa kay soko ni watataw do all of that information may lawatamay sa kay da bola membaw nga bola talanole subeo mandana may area may na ani history sondo area may nandrea o na veiboli mabayado rito da uni uila na that kind of information berang atio be ito na matakali tutu baray na mabiboli bena doan nandakai biboli bena isulu so na biboli matanga bena tabay ni na unu o na ambara atio bena archives atio beto na Land Claims Commission records tondo bebu ale buin rando ale na nonra la sali na sasangat to nangon ayan na bimba membaleta nandre iyo kay doon rala umay do so nangon na minibus mula sa may nanronga radar sa may nanronga ba ambong imbong so may nandi kay daw lamay sa kay lamay ni nakay daw rongoliw nan rapitalan no rala at mes aray rabu don na ando to volatio na nito mboso o ito birunga may exhaust wa ando na avenues in archives may kaya toso outside so ito sa nando waro ta ina sarangan na ambaray na ambaleta na nomu anindre so iyo baaliw na raw niyo rawata na archives yo mo sa tuwa na nga ba asi ana si ata ito na kay waro ta ina we inray sa nangono biro ngayon sa awotyo na digitization stages of our records iyo baleta ni ndo na ito ando mami ito sa waro ti ina na access to information atau do nangono ya sa nga online paaliw rasando si atanaan rasa si atanga may bayan din nga inra yo manual to do te paper records yo nam kanirawa sa yun ito unit na digital continuity unit karabat yun do na marama ni Lomay Viti aray sa na back in time may back in time packaged from the main national archives iyo aray mananroto records may binroto na footage may everything na itamba may binroto na Ministry of Information
O nga na nito ang may maroroya. Maroroya. Nito ito lutyo nga na nito yabu ni taada aray na excess preservation. Pati na governance o inda na ito indo wa alewu nando wa rarabi binatalan mo membalet na nonda anabunonda der may ina dala may ina iyo na record sa evidence of transactions iyo na evidence ba umeba andita ina na amayato pero nyo kami ba madalati ng 100 years later tiendo nan raw ronan ronan ba makanibulay ba asi are ila italan no wala nga italan no wala nga asi men da saba bulidati o men do bola na ambaleti inda na itabi ni archives are men do maroroy na itu maawa o sarangay na tambanan ni maro tuk makawa iya iya Toto kasaranga toto kana mo bak matalata kamaya au tarita kana ya lo chubikim do na bin karabi na National Archives na no mundo ya londin na no mundo sa sangata kami so minanon datar au no mirto bale buna kango may nandi may nanronga meron ponto teni na ben si matakaliler sa bibir na kor menanon sa sangata kami kila na tukar ngan kana katu kuno no mundo directa you have to exhaust all sources in the archives ni berin ni guys solibir merang wala tal dono panuai toto ko bakawti ni reda na urutanga ya ni tiko na mundo no numir customer service na mundo na numir na ngoleani au talita katalangan na kau tukuna ni na mundo wala bakay talan no tali talanga bikem do na nakatakan na volleyball pakatito butak talanga na mundo kila si bana di nasaranga sala utina oyo natata na archive sama kaniro ni tio nga ina may ruangan yang ba itolu mosana no manyo ilataw to natata nanito sobe imami na tio ina archive sa ba ibitu walu sini ba atata na yang ba na yo mami yung daw ba arada tiyo na ni mami background na education background may na archives. Mami makani namai na may mami may data na archives. Makani tu na tubo may baleta na ni mami tubo ni data siya buli. May baleta okay ayo nuku aim din ng unay ayo sa andon sarto nga mo sa job na archives maka. Emba mami i-fall into it o tiya nga yan sa taabot yun na sa kay build up yung nga may nangangandre na sense of ownership baleta ni and sense of pride yes iyo na anto makan iyo oyo mamakan yung data na archive si buniway o na ambara yung daw makasutin yung daw away ta inato iyo ondo talita no matakaliala lamba na national treasure ila na baleta na wakeketi those kind of things metio na symbols inigo ondo talita na that kind of movie yo so kay understand usa kay ilache na ba ondo tali but baleta nga where I'm at right now usa eba alewi aray rala umain rather may been a lab technician on the background ayo and doon ito conservator right now, assistant conservator right now sa Karabat yun na conservation unit. Marami ni na marubaw. Oraw niyo tawala ni na non-experience ni wate yun naturang mati manda taito rayone. In the South Pacific, serangan na experience conservator na do paper records na South Pacific na archives na ina lab batio na vai duri aray makabirin do na banwan do bali we mamita dapat sobir na tambana menra may maroroy na nonra iwola
do soli advice do na nito da birunga are do la li whatever so na record survey soli advice we in na leoni government departments member leta na non ramaro ro na non rai tu bal ni na life span ni do na record ni en dola but ena song na mai tini tau do na archives ila na non da maro ro na dai tutu na ngona are na ngona sa kaimbuli ina na ena maroro na ibola na ena rani pepa na daw soti na file maroro nga basi na kay lame ito na kay maroro basi obronga na ito da ena yo na ena itu tuba ini file me na kaya ta na archives me in good condition iyo na aray birunga baleta ni oyang matubola tiyo na excess na meraw ini ni oraw ni wili ranyo taramay yo me ilatio me marroy me basi nangaw na masakay mambao me ndotoboli to we na ni mami da na active stage nangaw na sindo weather tin na we na ataw do weather na corresponds to do sa ti iloma saya do me na archives me tio basi ena tuba ini file na kay ilain na nangaw no kay me ere in 50 years down the line do na mayadon do na investigation do na hindi ba do ri kasi atibir na file o nga yan na makani tuba siya sa na bobo saranga na murada na information na ati iloma iyo do na do ya nangaw na mabayad tin na tar ni GPH makay do na ba stage are sama katuni tosoraw na tar ni renovation ni GPH to last na archives no to me baketi endo na file metine na mape na plan maawa so na ba madala but me round in restaurada na ando to sangati me bare resi ate ina me repair me davasi na GPH makay may ready na archives alo ngata ni mation da nito staff manda aray man resetio may sa 20-30 plus years non rada so na amba aray ilaba asi tarong sa kay da ana ba keke tilo man ni archives kay radi na ibola sa kay toso biro na da iya Sebenarnya kena yang di maroro itu na itamba, maroro itu na plan, na bika kira ba sa ngon dakay. Yo, sabaw so sendiri na pepanggoy na nunggu folder. Saya nga nakakira daw sa record keeping na kira maroro kaya na itamba, na peleni, na roini, may view kaya ba binaka. Nandun ang laman ni file ni Bernie ko may bikim do. Iya. Hindi na sila Isa nangunaya sa baalib na sala umayen sa ila na yang ni archives do libo na may taro baalib na daw si ata na baleta na non randre so na may taro nga na non files personal file ni na tutu so daw may research may baleta so biro na baleta non randa so daw may wili wala nga na pepa matua kaya man na Fiji Times ni 1911, 1910. Nung ko matamba tuwi na may ba-right sinon ere. So, esando, baro tayo inra. And, daw tiyo nga nito regulars, daw lao tiyo may. Daw, inra ba aray, daw very interesting baleta ni, baali unra makat, unra, there nga may lang nga may salib, yeah, relative men sa ilatim men under si ata. No, they have a fair idea. Na tapos so ti atio lo mani archives na dola amai. So nito library public library. So raw ni miula nga may bangti na library. Makani somi na may bangti na library. Somi nga si ate mendo no mulabi. Digital copy o na photocopy iyo on me digital itu kita abangan na inada tiyan me kay bayan dinga inra by email iyo the na archives sa tiyo na may challenges bimbi na role na nito membaleta na nito maroroya na itu maaw membaleti witi
la na lebu na ba asama ndo lo mai ni ndo mai bisa so na ambale na information na sa turau tu re makani nito da to maroro nga nito nan rata tio mena na da ma au mena archives me da na nito sa tio bolia na nito da seranga we rauti ni nda raida menda wili abiro na ai maroro itu ondo au ngeti inda mendala mai menda mai wili na ambale ti inda dona ale buya au sakai me appreciate mo ba mo sakai ila me marota ina na bono ula me ina imaduata na no kuisema o eu na sana vitinaku na semba andra sema biwa ani mai lakemba mai komo mai totoya mai vivia esa na vitinaku ila moala mendanga ilo mai moala tio no kuisema mai maloku ina soki na pono e basu ina onroru ana matua rona no tut no ku tukai bate no kumbui kai tio na vio ani tata ila me vole nyo maduata mantanga i undu kai la osombu mai kai o tiana sa kai tio viro indra na wati melo mai neto matu walo indra mai andavu mai nei tasir mai nandi o eu ada bolin mo ba madalta ina we are very rich na nonda history iyo asia mindando tala nomba ya mindando tala no tino tatando tala no tino sona tala no maawa baleta na Dari tembang ko kunen ko na itambong ko lurito kinonronro. Awa narita lamadi o bagang karti ko sakit kunen ko enda na mapeng ko botok kinabang botong ko ronrom tonggo. Iya Senero bisa lagi nemu tubuturang sin kunera na mapeng ko sakit kunera satok saro gondron ko. Ndron roti serai dai sarra. Tak sarang. Dasarang na enak kona. Ndron rua. Iya. Na ndron rua na biyo ani kabewa iyo. O kabewa ya na baawili nandong kun ndron rua na mua. Pati ingebo. Mendo na ano kisiwale kay baale mo na NACM Iyo, wali na NACM. Baleta na tala no ay Dr. Tarisi. Dahil nung raila tala no may manda na no na matua sa law sumbumay. Endo na no ku tutu sara mambuli. May rabu endo talo tayo tio no kutali bo ara ni tio na ivola ando volati na ando tio na ivola ando vola na travels na amba aray yo ana amba aray au ila ni tio eso na be ani rati ya I maduata se vivanua ina tio na so na ivola amba aray esando bo be mia na maroro ya ni onde taro ba asala se ra ni maroro ba ava ra serang ni viola mena archives mai meroni vevu mio na ina ni sulu asala na maroroi ni na ivola si ata me mai ndai na akai sa robirong ati obirong ana nito tambana ndo maroroi na amba araio kai so ndo tio na en agreement o de o si ata me rava maroni mai da iyo baleta nga me nda ilati ni na tio na kiti nangona ya sa la oi wuni wendo la mai sona ya kiti na archives na kiti buli kasando uboto no non robosto ba aviti robosto ba balangi iyo robosto ba balangi sona makatuni ila non rotok non rea busa da kind may tarong it's part of na curriculum sando waro tini na Ministry of Education do la mo ina parents minrando may daava iyo aray na non retoyo non ray tabi na itumbutumbu men rando wasya na amba aray wendra na lubian kay labiro may na itumbutumbu may kay taro may tarong biro yung beka may way iyo
And now in the tumbu in their 20s, 30s, yeah. Ondo musiti au nindo mbaarai, nando la omai. Ondo eu maruta ina ni ndaru ana matua ndo kakata ina na we ani iya na we ani na sema do le ndo to wala we ai sakilava ndo kilava le na nombe kani mai ka no mo tele mai vingori baleta sarangai na nindo da ambayana o makani ndo la vale na soko na non rau do tala nota ina sarangana we ani na sema tinaku na marama ni the cover ava ayada sarai nuklo engau iya so ilana ambarai iya ndo so usala mina archives so kai mai na vosa na mo kai mai marota ina na nonda history. Okay, that Australian Museum. Okay, rather tumbaya. Very proud Fijian woman. Okay, rather to na humbling na artifacts. Me rather to in a very solemn na artifacts compared to the other. Yeah, with I can't describe the na relasi na artifactivity. Yeah. Iyo, matavolo liano kumbo so aray very peaceful ni ndarada ti iya. Hani ndo ando na line aray tu na ava aviti, may vit sakay ti under may Melanesia. O ya makani mix bate to may Polynesia, makani mix bate to may kay ti o de sartunga. Nabibili daka mo manipitaronga talaga na tarongo na nomwa nakakabuli na archives sila nomu chukume na museum may Australia boso na nomu tukutuku Macau membaliti maduata se baliti moala wa reida dora buno e o se makina bakanra baleti maduata vida ti onai vola may na archives saranga ti baleti maduata ando na ibola arena history of maduata ando na ibola rasando wa area ti ay men ramay wili na northern states of Fiji na ravito sea ina matuay manda may nabiwe ani atu ato so na ito may ndo na banuya na baleti dakon rovembo maduata na northern states of Fiji kay tiyo biro na archival records na administration na bilita ay mabayad rin ng una aray. So tiyo sarang na general report ay raw ni may radi na itutu maroy o sa wili amay ilangan na ondo ni sachi oraw satu na excess and saraw ni rada ayo makawir ni ulmay area mo rada sala Auroniti olo maninato library na do na tanong tibi na stack room na stack area auroni ba wili ato na ambaya na history of Fiji bitawati na inaibola by Derek Ska Auroniti eray 3 hours 4 hours me wili tunga wili oyo niu si akisi oyo mawili anabola tambo may na cha from na Genesis may adobo sarangan na Revelation balatani nangono si akisi nambo meno ku imagination na ku ananan window very active very bao nga meurada tu na asada atio oyo na wili sambo raw ni nangoneo inda na telefoni sala tu bete na telefoni oyo imandara ni sabeleti mandanga ka indolo tu na ibola meu kay sabeleti ni si akisi meu kay wili mas chico wili chico on bay manda lati sabe ni anatio o kay daw ni nettinga ni nalibo na ku wili bola iyo ona ina akap seranga baray seranga daw nakutata tino ba wili na asawan daw maroro ito yo na history maduata tio nanonra ilana ngau na imanta na bi wala may bayadori nanonra bito se aki bito se na matu saray manda
nandralau mai na yang oni vi valuti mai area na menra lei valuti di kombien raka mai stop na muka menra mai na muka raka baru ta ina sono to menra lei valu batei indra memba ara itu ara sona notal no bara ya tio Asia me ndo na ngau na me si ata me mai wili mo la sombunga mai na archives ila Roni utala nota ina na ivola, roni utala nota ina na Asia me la sarangamai, mai wili ana atio. So ve inda tio me valangi contact rawa wa Asia. Na atau da ngone na satu na platform da roni vitar tara ina. Si atana sona ambaleta na nomu na ambaleti maduata seu da unrove meu email serangamai meu email mai tu wanangana au si ata sakai tio interna staff men rabi karabi men rada abana research satio serangai tu research team iyo jin kemana bala email ya erani rare ngamai bena website se rani bitartarna messenger iyo Facebook Messenger rarasar makani archives nga at govnet.gov.fj. Iya. Oya archives at govnet govnet.gov.fj. Iya. Anjin, atau kan email Nirbitar ngayanin na lakukan na website, sa meron lakukan na Facebook, sararan sa chukun na numdo tanggan biyabay na National Archives of Fiji, arasan nirbitar tarayan, mertuwa na ngayon na taberangan reba, merbitan ba matatay? Iya. Yan na sarangay buniway. Na nanukudada na archive so makani nama ina may may dada ina yanukusatio ya o sa daw sa sangata ina saranga menra ba oketi na leoni bono menra may raida menra may wili ana ambaleti inra iya na bisa ubrongani nonra na menra oindra na tamba ya kiti menra bisa na andra si ata na ngonayan sa si ata todo nga me sarara na information me sarara na andra Google Raimba sa best friend me sanon reto ani atu ya na Google me utingandra me ola sumpu mai may wili ana asatu iyo so na atu na Google en anda makanila si de volatu iyo so na kitsa indra na tumbu na makani daw ila bale to hindi na sala tumbayan da sa ila to ngor nga ni matuata ila iyo na matawolo bunuwe paula hindi na saranga mami nakitsini bonole iya mami daw ila iti ovasi na bono nga mami tuina mami ole to mami bosto nga bonole oribu limang nga programa mambaaray mambasa iyo rakitsini bonole ratungan rakaitalan notin bosto nga bonole iyo oyo masakay pick up masakay tarati may nabosang bayabe ito ni usama tuoti omaye andro na ngane kunro ya kitibe yao ndo ila paasi asarangae ndo be tapitalan noa matata sono ngono ndo ndi takpoti obakisi iyo the effort sebetulnya vital no chiko nomu tumturang kakon niya ando ngonya sali tui moalai aro ngolenga sali bitu yan kembali lebih matata bale no posaba nomu korni basu iya oyo no ku na posaba moala Indratio no aku me moala o rambo ba moala ni tion roto me bono levo io rambo ba bono levo di panda to rongo da non robo sambayando makani ila mambimbi na me da un robo me we levo so me na bono me imbua makatuni ndo tarama so me bono levo io sa lautio na yamba ini mbula iyo oyo berungai iyo matut serungai nai buniwai makani toboli nyo sama tuangan nyo saya do momento na pa ino mumbula
me sa dava na no munde buli na na maka na buli la otunga na buli na toso iyo me ada serangan yo sa kiki batendra ko linga muti mambumu ila na buli la dia Di na todo ko. Ya lo ko ngaya ko na nomui bakasala utali takbali na nomu tukun chuka na bimbi ber na ngoni ni rangole na archives merkela chumutanga na ni non rebusa se non matanggali se non tok se merkela matangana non rakoro ando man no mo pasi di bakandre ber na tumbutu ber bakarong chumini kuwa enang kana bimbi ni non rakela na lumendra rangole mer laki bandindike na be tukutuku bakango kena buna ndon merkela ki we miau na itubutumbu na inda ninda la utu indo na vanua miau la omandangai valangi se o tio bolindo na vanoni sopo se ndonga na vanotina na matai ni ani o tarongi mai ni o tio mai ni o rading ani o kitini viti matai ngani ando ndo tarongi mo ikonongon ni vei ila so nanonda ba umenonda identity na nonda ilai na nonda ilai mai na mai na nonda der mai ina na buno malau mai ina tumbumu na ronro mai ina nandra na nomu oro nomu yabusa nomu matakali nomu toa so birungana tarun dola mai na taba nomu ika nomu manu na amba arai na nonda na roni taba nonda foundation na yabu nda susu tau do mai ina se makania na nonda tumbu nonda generation se makania se no tumbu te nga bate no na indra tumbu mo na amba rai mendando no menda ilatio ninda la amba yanda na vanua me ilaitina inda la ibalang inda rande ilau mai viti ilatio kai viti la koi viti go to Fiji yon resala atimo indo inda mandang anda makatini ilai inda ila na kitini viti tionga regardless of where you're going or where you're at na no buli ba no batang ending ni buli raunio yan dia saramai no PhD buli wai makani ila nyo there mai maduata makani ila nyo there mai sale bukoso main ruan rua te main nandongo se tina da bangai maduate se viti mau wale bala ta arai na bono anda ya buto do mai ina rauni yo se menda uni ba asam tina ni sanda makangani ila sa makani tio na banu menda lirave ina na ndai tutu tio na uno ni na bol ni kambula tio na National Archives menda do buli di me tu na bono menda la ina menda buli di na ambaleti inda tio na museum mo endia ina luwe mo ni rada na artifacts na atu na eu tale atu membaleti viti membaleti inda na archives ronio mai buli da na tubutum no mo awa tio mai venda to na vitoring banua tio na bono barai menda la ova o nga arai menda uni mantua menda uni rere me nanano muninda sama itumbu menda kelita ronga tio maka sama kanita ba dornita bere ono mu itumbu se tumbu o yo mo sanga beta me roni o na lupe mo mela tio mbaya o indra tamba kitchen tio na buli ngone menda ila tio basia ni yo mai natal no membaleta no ku oro ya semakani lebu na ngauna buniwai lebu na ngauna oyo ndo ataina tu na buli ayo sa ever men no late 30s 40s for early 40s ya still want to go back to school sindeli sungai buli au sa tio na no kuituba makani ndo na aya na taro na no ku iyo na no ku sasanga nanda ba anana nunga metio nuku proud to be from Maduata na new satu mbaya new latu ibuli au ilati o new there tio mai Maduata au there tio mai namua
Au there tio mai ruan-rua. Iyo. Ni ula ombarai ni ku tio mai Sydney nindo e ambula be na sota mai Sydney. Na bono ngau la ina bula sia. Ala tio na bula sia se oi mai bono levo. Bula tahu ombarai iya. Ve na buli na nanda sasanga makangani balit inda. Da hindi na niyo sonongon ndo ku banana no ya na balit yaw nga baleta na lubeku baleta na no kumatubu wale maka no la timbaya sa ati ona bono derme ina derme maduata iya o seranga arai bunuai iyo Toto ko china no mo may biwasini kuwa lo rababi di bina kamay na lewe viti rabakarong chukuming gosor sem sar chukuming palangi may Australia may New Zealand may Europe may natokalo lo may maruta kini sa chiko ngoni sal ni bitartara na bitartara ni na National Archives of Fiji Facebook page kare saranga bali mo ni ngole ni kini ke chiko ni batataro ni ngole nga na messenger bata na Facebook satu na sa viti kenre bikim to bibono levo mo to bitartar may suba saron to bitartar nga may na Facebook sa ni bitartar nga may na email o lo bakatal nga kinorto na leo ni tambanan ni National Archives of Fiji dona kana tabi levo tong karabati ko na leo ni team ni National Archives na marotaksan ni meti ko bat kikenta dona marama ni maduata raka-raka tiko na National Archives tiko talaga na ulo taga ni raka-raka na archivist ni kuasa na may uliam sa raka na may bulita taliteke bakalibo ni pamadal tako Losena na isema ni National Archives kina rto na tambana ni Bitaro ni Vanua verto na tambana ni Bol ni Kambula verto na Bol ni Umarroi ubeda butra nga kina rto na bilotu na lutu eseleche kuna non rto archives rto talaga na Katolika rto talaga na lutu Momani au kala talaga rto na lutu Kabitu na tiko talaga na non rto archives bikim ni nabarong chuk mai ke chuk tale so na kau ni binakato mo ni semata ni batataro talaga berbe tambanango ia na bisuret sa ngole mengo na buku di tambanan ni National Archives na non de korkor misakatoni kabolai na non de tuku santo sarang kasa bisuret kinolo ni kuwa me bolai ba kay bola kau me na kana folders na kana file ke ba kau ni ngai ba kan do nuya ba kor se ba matanggal se ba busa mena may maroroy na nung tuku na lomo ni limsa nga bula na ba kamingo o ira na makumbumo ni sara ni rangolan merla kireda na bitu tuku so katoni tu anda gari kino ira na papala nyer do maruta kana kana bula ni tuku oke dan itu ke lo sena da do le nga na talano sena langati ni budu sena langati ni meke yango da sabaka ungeti me bolai saranga no tuku total matanong pamadal ni biba kung kita na ya lo iyo I bunuway na mandona dona bunua biranga malaira de no kutio men ku laubabuli na local archives na indigenous archives na asarangaya na atau na langati mantangan non rasere na non rabito soya ina matuai na aboriginal territories non countries we in na country bambau nganaya sana we inda ebolai todo osratio nga ebolai sona bono era ni lutu to yo ali buna an rasa bolam baleta na biba ungeti na biba uketi ndauti imanda are ben rabola todo bimbi biranga we inda dando rong talano tunga dando sona buli ser dando adori nangone manda sela ya do meia sela tinga na makatini ila sio de mapola na sere sio de ma na matani me na amba arai asia me volai tio na nito sale bundo sona tio na ito kin rando vai dor birunga sona matakalida amba arai yo roni ito marro birunga na archives roni andi mai o ngaya na meba andonu ni o ngaya na original na the authentic I should say information iyo quando noi nga may matakali na to ambea sa ronyo yan dia serang na archives ronyan dia may atio ina archives right nangon serang ya atio so may
sona oro nasava avoti mai io sona ambara sati o sona yanu kikisin rati ovulian nasava avoti mai en bale are arau beranga ve yo inda menta bola non tetalan no menta kayan dia mai io asia seranga benti mai ngaya me maroroi menda ilati ina indra kiti nangau nai muri hotel 5,5 donan rawne ambai o runila ona kai sitio mai ina sona ambale tiau ambale tu kumatu vale iyo don serandi seranga na iyo na kavali seranga vale bu pamuntu vale bikimni lo na no me biba kong getini ko no mo tabuto chukuna 5,5 mbake o bakasamtak isa kada wili ngango kendo ni chukbak ngana tin ka dio bit 5 ake bakaya may katoni so na itukutuk makamay ng unaya saro ni ramay sarabo ira ng unaya tabangon ko na kara katoni ken paling balok kita to sana rain ko na in the next 50 years sanda baong kita sarana bit kita na parang chiko mesa katoni kapalay na non ditukutuk ela nang unaya sati ona you can naronita ave na videos you have your phone nando the recording daw tinanda posta ina tu pa something na mama kanindo madava na video ni ani sign ani independence ndato makani ilana that occasion a momentous occasion na ilana ngona ndotani we viti arae na nando to sa independent nation ina o serangan mbau serangan na itu makani maroroi makani ndona salebu me maroroi ina na ngona ya sarau ni volai sarau wirongani digitized online mo tava no video iyo makani maroroi pangaya na record is evidence iya so bakasamta kan mo tano ta kachukiliya no mureve sona ya ka bolay tu na kana do bulti tu sona vanua sona gele sona yanu nan to ngana tabay whiskey and lima nganan takai sarmo na to wili ko bangko bakay babu nan to lulu ni nakay bakasamta kan nakaya do nanguna ya sadar siya kan roni bisota kan isaya do nanguna do ran ron bagsawoti ya nangunango and roni so you can change or you can create something new from now onwards na kana maroy na ditutuk iya tina saranga iya dana numati o that ane o inda nangaw na iman dana si atamendo na nangaw na ya anana alebu nandre anda ndaw sada atida na bimba ya court cases mamaka na Land Claims Commission mamaka ni maroy ni tutu those reports mamaka ni maruri na archives makani madala na raunita na riwarauta iso na paper documentation membaletan do na court case nila na nayanga ni maruri tu nangunaya na format na ay maruri ina sa alebu saba alebu yo labuli na may nukula may na digital information management na bibisaw ni na formats yo na hindi na nga inda na marroy but so na level on the telefoni level na so mendo ti ombaya so na ayaw ilani yang bide mo transfer ila transfer ta ino mo na sa marroy ti arayo dana window na drive na iyo so na satu na baalib na amin daw marroy na matakali ang paaray iyo digital information balat kay lewa aray nangunaya mami nangunaya na maroy ni tamba mandangan ni lube mo may na ba iwalo sa oti ndo oti nga siya tayo natin na Facebook ko yung mandanga iyo na ndo oti nga ndo to na album sama ka ila yun na album tandaw lang ba yan na vale kira mo ndo album sarsara iya sarsara sim na ato to wata seranga na ba nanan aray ila internet mata very visual nanonda au make nanonda itobo nimbula nda urada raw na anda kay ambauta ni mayado ila nda willi araw
Iyo. Oli arendo do emphasize ina tio do kakata ina tio bindra na no todo ito do lao ina na road show government agencies indra leo ni vanua makani volai makani tambai en balang mamakani ado ila aron inda rongo da tio nganda hearsay Sabi sa nangon nangonongo sa dalarongo da mene basa the pen is mightier than the sword da gare kina ng bimbi ni kana pula ni tukutuku toro saranga kina na tukutuku nindo na kairo ni bandin din tak yana matibelo na kai bola itu kwento na kan bimbi saranga mitambaki katoni kapalay ndona aya bau ngaya nanomu nangona ya nyo sandelindo lava no bank account dava na nomu tin card dava na nomu voters registration you need your birth certificate ila iyo atau zo onda sa dava tu nangone especially na asa policy sa baro na nalaw sanda itu me sa si ati nomu birth certificate mo ba andin ta ina no you are who you are ila barai arengan do na example case indongan ena iyo bimbi bro ngabi na nonda records na anda nonda iyo na archives na atu ito na evolution ni maternity witi ila over the years in the makatinila in the sign na deed of cession na sign na 1874 makaindo na ngauna are makatunindo na sa makanindo till 1875 September sa kailaw may matalay may nonda to matay ni governor ila do na period do na ngauna lele are makatunindo kaya tana to na ed interim ila mandovir mabikarawichi ina sakay onda ila tine vida patamay na governor sakay governor general ila iyo tio na timeline ni viti vironga iyo nangauna ni da kombawo tio na matakalia are maruru itu na archives mamakani ba duri na ida atau do merau ni maruru ina na itu tumbarai nangauna ya na makasarangan inda rada wale munai bola itu ndo alunga tani ndo lamo na academics o Dr. Nicole munai bola na disturbing histories o new satio ina archives o sotabi inrambo Derek Ska ila Mr. Hokat ndase bola ser nangono may manda enda sabang tini tunangona yan non ray bola nanda sala ato na archives enda sabang tini na archives meraw in na amba aray o inda birang andaron ni bang tini na archives embaleti inda iyo embaleti inda Totoo saranga maru tekni sarte ko bola kachuken nangone tabane diva didike sardongolen na Fiji Museum rangolen wikem do na National Archives amutang utale tak saranga ni dorbitan ni ko mani bakasam takchiko nambe katumay na ron dolo sa karua au nagay imbita patin do na program men nagay may do patan na mo do forum wikem do na do dakatiko na National Archives bosib talaga na kaya maru ni bola kung maramani na malawawe o kung karamat ko na kinatangumake conservation tal do talen na tambalan ni buli na re rongo at kubek so naman na kaya karimany do na kami na kay au sana libya akavista nga pakatikilosen ken balimbale menangon na ya rongo na niya via sotia si niya via wisalo yang ko ni sabi akami saran yun ni dora role model bernangon siapa iya hindi na seranga maka di bali bunra talita ini tu nama tekeli da bayai ndo na ai ni tu da sa makanisi ati ina na ndo me totolo tu me you need a lot of patience iyo wena ni tu da ai pambimbing na da research na bandindi baleta ni na atu aray atio base serha ando pamadalata ina peta na millions of records ni dando pamadalata ni treasure trove iyo do katale ni dando ri kemundo ni dolak na road show
Totokan sina Iyo. ninda sarabana lemu ni Iya. tamata undoro ni reda ni Iya. ramai sar tu isora Iya. lulu isora ragaret tu bakan tumbek na tukan so ni talo na baya May namosi aray, may namosi. I think may namosi. Doon naturang. Siya makanin doon na itamba na mati obedian. Masarang kay may rada na iyo. O ito ndo da road show ni sa ilay tiyo niyo da ilay namosi siya lay andavu. Na timi sarangay na lao na waro ta ina todo na ataw do atu na akay. Kasi membaleti andavu, membaleti namosi, membaleti bonole da un rove. Ela me ilati na yang ni da na ai tu na archives iyo o ya satio na nonda na National Archives satio na archives na archival records o inda bironga andaro ni baray o ito aray na da it's just it's an institution na o inda menda ilatio na yang ni marui nonda history menda ilatio na ambaliti inda o inda bironga andaro ni da ava ila makani to woli ni o ito nga ito ilata do na ambaliti viti maka o inda bironga na leoni banwara o bironga menda maroro eso na amba aray o yo baunggiti indra nga menda yan dia ma imbaleta na ena ida ani maroro ya tio wena archives iyo ya raw bironga ni mio maroro yang ay vale makani iyo baleta na tala no atu me baleti na banuela mino tumbu mo ba arua ba atu luar ni tala no ta itu nga yo makani volai baleta na ngona yan sa hasi ati menda wili menda wili me tio na ivola makani ndo bola na makani yang awal yang baleta na roni loma ni vida na yang bai sa roni ndo birna little tweak ila bisa ukisi ina tala no iya kendo dana ena bimba kendo ba something na tala no man tama makani baray o mangay durut me nangono da na that part of that ila bimba aray ti iyo asia me volai me matata iyo sa totok wow sa kami na dyan rong tal no le oir na ba bulat ko mingor tali taksar ko bakan levo pinaka bakan levo kim ni na sema ti kumai martek sar ni sa may talo no weekend ni ko losena sa may pamadal ta ko na no nakaka na National Archives au kila din ko siya ni ken matay kinuto tin dormi bitala no sa to ko chuka na ronon do lusum karwa au nan bitikin na tu mondo na lakumai bakat tim mondo na may vital no taksar nga kawasen na mondo takadak ni saruyanga kambimbi men kila keda na lewi viti keda na itu keda tu ibalangi tu na nondo tu bingarabi na tambari National Archives na bukunda na itu ke kambimbi sar nga bikenda men baka nataka na vitu kutuku bango men wasieber na lubenda wasieber makumbunda merara kila tal chuka na vitu kutuku bango Binaka pakalip sara lona namun romay baita bini ko kay winiway polanggereti ano buku ni bosa baka maduata o sa may toman sargo nano may bital no ni ko nano mutakataka na National Archives totoo ko baka uti nano mo may biwasi biki mami katunita katuni na kalungatan ng wani bingarabi sa tunggoy matamu kerto nano mo matabubale nita kanina bakit tumay rono dolo sa karwa o nabisurit italiani kaya baka nabisurit yan o kerker mabando niya man kerker. Sandun. Mas lupa ni pinakan bikim do quando cukur mindile na besi lolam sarin vale bikim do ken. Iya. Nakawali po ni naka. Sabi naka iya. Wa ni pinakabali bikim do ko sari sebenarnya ni may lava baka manda mer keda na biwakan era baka romati kumengo keti kumbeka sobi ba ni pinakakina kena ngonongo. Alo. Na ditara na ngona ya mo wabiri bina abimio na arong tio mai ambimbibe na leoni buvale mai ruan rua mai avewa ndor onangani ku mai balangi mai Dunedin mai Canberra ve tuki ve chone batina na matubuvale wen ku matubuvale mai dae mai undu ndor na leoni matubuvale mai Virmandave indra na leoni matubu vale mai nanduri
au ndi taranang ona mo babi na bina te na bimbe mutoto do be miao e mamaka na be ani mamaka na sema ba anra e mamaka na tuba na nona tuba ni alo e non na no kumbula e mamaka ni urau ni mai wase ni ona ambale tiao na be ani na sema todo a la odurumi au tu ya e vaavuna me e adau tumendo na panoni no kumbula va na no kumbula va ndua na leo e maduata o tara talenga ngona i mo va bina kina virto me moala baletanon ruto ve susu en no kumbula me to dokrindo wasea mai me baletanon gu visusu me sana vitinango por kuiralo ni matubu wale mai na mbili mai na matangali ng bundua ndo maro tigina ni mami songo ni vata ni mami tu vata pa matubu wale le wame da ndo mai buli da beira no bumbula talanga visusu e vaidori me marama tinango anona vabuli ando le bangon ando balat to meda i ando ta kawita gini to bono ando lang mekina kondo le nunggu biklay wat kir me moala ando tolongan nunggu kangan yung may dako ando tol talangan ng retorong me ko dia de nung tukai ko dia de nung mumbui yo babin nang tingin ni rando esa narurua Ota batigina ni rakin ni rondo baguli de via bambimbi kurto me moala do koko a be kani bina katingina non rondo sema mai we yau we rangan ni ruangan ni ngu bakin talengan do tadingu e tiguli bali Raiser nga puni wai nanoku babin be inrto do na sema mai ba anra ba ani be yau But indra na leo ni no kumatubu walen raba awatani o nga sota bola aray nanon ra nanima mindaw we sota batina sa ila aray na endo build our character but nanon da oya undi ba madalti na biro nga bunu ni ndo bali bunango nando ay sale bunji nung vikilay ila aray na no kuto nimbula ila inda nanon tu ya membaleti baleta nanon da vi ilay bat indra we anda iya ondo maaw babina benrto na leoni no ku team na Lovelies ando tio na nito grupo e malebuli bati Australia iya ve Sarah ve Miri ve Medi alumita bati Chupili bati J iya babina ina ni nabi barota me ada meni una tio na platforms bawi me raw ni mami VOC me baleta na sasanga ni anibuli na buli makanin dondono mo nanu makanin nanu mo saya do bangan namba itul sa bulu ada 40 sawo na buli la tio me ada serangan no sanoka ni sa auto iya na buli na ato do anda dapat tu na tining ang parayo menta sasanga tini inda iya win abero na noku itumbu-tumbu non robe susu iya atau do tio na na foundation inon da bubuli na lotu na on ani da ava na anibuli makani tio na support base au ai tio na support base atau do am kanirawa babina bona allo na yabisi ani uwa ni raw ni solitu na ngau nambau ya mentando me wase ina bibau keti be indra na lewi maduata indra birongan ratu me na ibalangi makamandangan yo ay maduata iyo na atu na buli atio meula ova so anda satu bola tini sama kanindo na atu maka na atio na buli rawa meu sama kangai sanga biron na do birna tivina iyo non ni laut nga me balatan o nga aray maka it's not just about you
Iya. Nganda na buni ado yo lamondono kain rat pita patatio no mut na tampana ya. Pas rai bunuai bina balebu sara new round new mai wasamba ya. Nebe na no mu forum iyo. So na ai lento na anang punot dama ito biyo ni u. Nakusana fena anda boleh ngaya. Nakusaba amaniat nada bola. Bita patana iba ini pe apa sabola itu narani pe apa nada usa timi bola. Iya. Ya sa wa bina binata ina ni sarau ni mai wasia rau na ambale tiau. Ambale tana no kuya sana. Ya sana si o maduata away amida. Iya, bamba singa. Toto kasaranga. Muka iya. Pinabalew. Sa tali tak saranga bakaliw na may bitalano ni kuwa nangaro di kana bulus tawo jo o tukuni bertono bekanta may bua o liw saranga la ka bulit may balitin bua o kila na di koro na bulur tukin ngon sa may bulitin ko maduata sa kami matatasar no gure na bulur tukin na be koro. Iya, Sama kata lang may siya na biyo kanye na lang maliso na biyo nongo na buku ni nongo taka na Fiji Museum li siya mata kinili mo nakaw manito kung chuko binin na mo tumuturang kato ponto na nasyalon din kato ponto ko may lambasa kato sanggay ba murimoso kato ngwalay bunikondi may ngay waraki may malumunan raki may kato kitakos hindi kumbia nito sa ponto chiko na wang sa walak sa kato pasti kin ronro sa gayta buti chiko na de namuta tukun sarmayo na turang roko ratoste ang balay tabya iyo ratoris balay tabya iya kay kasar chiko mo ratoris do siya sar chiko na no ronro kakoya sernga na nakor ang gada buti ta magoisa kasado kas chiko mikir na pisalo mitunreo na no koro no na yan men ronro sado siya mata chiko ya na yan no ronro ko ngar kiro martak sar nga bali buni na may bital no ni ko mele usar kada bulida Apulida na siya manibiyokani, na may ni Beno Yano, na may sarapa bata na mapiki Panolevo, nakikilatukin na nabiyokani ni Bosa, ngayon wala talmeni ko kami nilosen, sa kami bakang di taksar nga biket na barong tiko na bimbi, dinong takila na nung di tukutuku makaway, menta kila, may kuha nga nita kila wala nga, biket na lang kasta kami daw sever na lumiyan. Yun lang kami nakapakalim sa kung madan bikin mundo, andor nang kay bitar tartiko kalau ngatet tiko. Pinabalew, yung Wada banda. Sa nakapakalim sa totoo ko tinapital na di kuha kilo sena tunreu da siya masar chuka dele na besi kena matubal na tunreu lew sar na kanta may bulida di kuha na bimbini sa sanga ni buli bimbini nonta sa sanga baka buvale na kena tagumaki kamaroy na nonta tukutuk makaw kabalay bakay bola kay tikum bakay suara baka rongo tikum benguar benakata milaki maroy anon ri tukutuk makaw na National Archives of Fiji sa tunggo na marama tiko na tambanin ni baka didike kaya baka sabi kim ni binakata na non email sambit tikum bakalo o tuliana na non email na non ta bitartar ni ngoy chat iya kaya baka ni binakata mo ni bitartar ko ni bangkarana non email ni bitartar mi bat kiyaw marata kan sa may sa marana biokan na siguro na kaniko yo sawa ko madan bikin ni au klan sa ucu ko cin kedua na kaloko ng bongi marutaki ini bikin ni sa warong tanga mengo tok talam madanati atau tek talam na ravan keke meta kana nguniti na kami na kaniko ba bini pinaksar mali bikin ni ker na biokan may maduata na no may bitalo no na kaben ko au sawa ko mati kan may Hawaii ni mo mata